Ahari kibanza cyo kwezi kwa 11 omwaka gw'2025 abantu abarukunengigana ababire bine muhoro n'ebindi bikwato bakatahirira barracks z'amahe omu Rwenzori na Bundibugyo n'ebicweka ebindi nuko kukwatwa bakateebwaho emishango erimu bwisi n'obuzahamu bukine ndijo. Okwiha obwo abantu aba batwire aha rumando omu kihome kya gavumenti ekya Muruku omu district ya Mbare. Okurumba oku okwakuzirwa abantu abarikugamba kuba babire bine embundu, emihoro, amacumu n'ebyokurwanisa ebindi kukabaha polisi detach n'ebitongore ebindi omu district ya Kasese, Bunyangabo, Bundibugyo na Kabarore kandi emichenja n'egi hakaferamu abantu ba burijo. Obwo hati koti idara ry'okubanza omu Kasese egarukire yashutama nuko kwongezayo omushango ogu okusya ha 22 by'okwezi kwa mushanju omwaka ogu. Prida wabamu barikujunanwa Kanso Barnabas Tinkasimire nagira ngu hati amasiko gizire nigeyongera omuhoro yo kureba ngu abantu aba batunga oburinganiza. Kozesa wa gavumenti rizoba yagira ngo ebirabire na bibiri ebitwasha abarundi b'ekoti yatwa kugaruka mu koti ebyo kwezi abantu abibatereho emishango baraza kuba barabahayo ikintu cyo bareta komite mu high court kureba ngo bakozese. So ndareba ngo progress hatiya twaza kutandika gukora progress babatwara mu high court iyo bari suppose kuhozesebwa ukwe kiratubonerera. State anamubu ati banemulengesha kutsebu erangira angu papura binyu bakabukola abikabatu mu high court. Kanso Tinkasimire nagira ngo bwahate horo yo kushaba kugira ngo abantu batunga ubwema eriyo negendo misho okushaba kwemererwa kwibiha y'abantu bamwe habiru mu high court eyo turi kuza kushaba ejo obwo bwema baletaga ibihandiko sofa twakabyiha abantu 89 turi rede wikerija kuba turatayo okushaba kwabo mu high court ya Criminal International Division iri Kampala. Okurugera Prida Tinkasimire government ashimiriye kurekura abantu aba kucya kubahekarimwa kubasindi ko mukote nkuru obutarenge 22 byo kwezoku. Abantu tubabungire omu makomera gabo ebiba basibire bofe Mbale na Ruzira prison. Weitu enkomo ne bastressinga kugira ngo bamara yo bwire bwinji emyeze mushanju hatiya gavumenti etakabahozesaga. Enecho turukushabira ngo ebirabire na bibiri gavumenti yaba abantu abatari kubasa kuba komitinga mu high court for trial nabarabe batashabirwe beiru unilaterally ebahe non-conditional bond. When you read there, la subienda kuna masa na watu msango ujuli kurekura. Kwesi bafore kabeta expedited investigation sekwen onye rumai ko bingasa be imane wa mukari wa yaba na kutra esa emparwera na pe awutiro kwa mamba eyo no mwana atwala na Yesu kwa yapa atina mara kwa sababu I was a net worker in Morocco. So since they arrested me, they are no longer paying me. My bonds are accumulating seriously. So my request is to at least release me on bail so that I go and settle some loans. Bamwe abanyabuzare b'abantu bakwasirwe nabo hine bagamba hambera y'abantu babo bali mu mberanda abana ni bana 8 bakasigara na nyina wenga hati tibene ebikubayamba sukuru fees tibene na hati abandi barwairi sazini tubasigira mu kitanda nabandi hirwaro ugamusiri bamutwara sazino emyezi tugena myezi mukaga nitwijja koti taro hechiro nzei wange musajja mukuru ali nebirwaire emyaka aina myaka 78 dusaba government eleta abazaire baitwe
turore bakora musango ko babasomera musango abako batwara mukota babatwareyo. Abantu aba batwire barebekera umukota hankora ya teknolojiya ero kumanyonka Zoom bita abantu babo nibagira ngo bakabine babareto mu bihome bya hehi gasha kwa Thomas Tumwebaze na Gilbert Muhanguzi.